I pozdrav svima ljudi, dobrodošli klip i ljudi danas, kao što vidite danas ćemo igrati Zulu, znači krećemo sa novim serijalom na kanalu, a to je ova igrica, znači evo jedan je se prišivnjao ovamo, znači evo dobio sam ga. Ok, pisalo je Revenge, vjerojatno je on mene ubio pa sam ja njega, tako da znači dobrodošli u novo WTF deo je došao. Došao čak u našu bazu. Evo ga ovdje još jedan. Ja ne znam kako ne mogu da ubijem ove likove. Znači, idemo da ubijemo ove likove ovdje što se... Ja mislim da je jedan ovdje nije. Bio jedan. Ovamo nije. Oh fuck. Pa ja ne znam kako se prišunjaju toliko. WTF, ovo je malo čudno, tako da... Inače, ovo je novi serijal na kanalu. Nadam se da podržite ovaj serijal. What the fuck, kako ne mogu nikog da ubijem. Ok, znači kada kliknete na B možete da menjate puške. Imate sniper, imate 4A1 ako se tako zove ta puška. Ok, evo ga prvi kill, ok, znači aha, imao sam malo prije, znači ovo je drugi kill, tako da ok, neko je ovamo baca bombu. Kako me je video, znači 4 puta me ubio ovaj lik. Inače, u ovoj igrici sam skinuo, nisam igrao baš toliko često, tek sam je preki dan skinuo, igrao sam ja mislim 2-3 dana, ali nisam toliko igrao, nego po pola sata, onako samo sam čuo, mislim gledao sam i od Muđe i od ostalih youtubera koji su snimali ovu igricu, pa sam rešio što ja ne bi probao da igram malo ovu igricu, tako da, i evo sad je igram, tako da, znači da li ima neki lik ovdje, ok, ovdje je jedan, znači koliko je neprecizno ovdje se igra, to je totalni promašaj. Inače tamo je turska zastava, ne znam, vjerojatno je ovo turska igrica, oh fuck, gdje je ovaj došao, nice headshot. Koju pušku je imao, vjerojatno ovu što ja sad imam. Ok, ovdje je jedan lik. Kako ne mogu nikog da ubijem? 7 puta me ubio, a 0 puta sam ja njega. WTF. Ovo je tako nerealna igrica, znači skroz. Ja mislim da ovaj lik cheatuje. Ili je baš pro. I don't know. Inače idemo mi sad na drugu stranu, možda nam se ovamo postreći i ovdje je lik. Nice headshot. Nice ljudi. Pa gdje se popio onaj lik na stenu? Ne verujem. Malo prije je bio tamo još jedan, ajde mi bacimo bombu. Ok, znači, da li ima ovdje nekog? Ok, znači, ne im pisalo killstreak, ja mislim. Nice. Ubio sam 2 lika sad. Ok, smoke je bacio lik, ja ništa ne vidim. Samo znam da je tamo bio jedan. Ok, ja ću se prišunjam ovako, ovdje je bio jedan lik. Fuck, evo ga i pro. 9 puta me ubio lik, ja ne verujem. Da li sam ima toliki bot u ovoj igrici, ja ne verujem. Idemo da bacimo jednu bombu tamo. Ok, promaši. Ok, nice. Lik me je zamalo zaklo. Znači, ovaj lik ja ne znam šta ću da radim s ovim likom. Ok, inače kao što vidite imate i ovakve topove, ali šteta što ne možete da koristite topove, tako da jebi ga. Znači, bilo bi stvarno cool kad bi mogli to da se koristi, ali jebi ga. Ovamo je malo prije otišao lik koji me ubio, ali tako nema veze, pustit ću ga. Ok, šta radi ovaj lik ovdje? Ja ne verujem. Ali lik me je ladno zaklao, imao 4 XP-a, odnosno HP-a. What the fuck, da li mogu bombu da ga ubijem? Ok, sklonio se odatle. Evo ga ovdje jedan. Gdje si uštekao, pička matin. Inače, ok, znači ja ne vidim ovdje nijednog lika više, evo su.
Nice, double kill. Ali zato je ovaj sa leđa mene ubio, tako da jebi ga. Znači, idemo opet ovamo, idemo da i bacimo još jednu bombu. Idemo opet u napad. Da li ovdje ima nekog? Ovdje je bio malo pre Daniel ko me je ubio. Oh, what the fuck. Koliko se ovaj lik šteka, znači to je nevjerovatno. Koliko ima... Okej, koga jebe. Idemo da mu bacimo tamo jednu bombu, vidi koliko likova tamo. Evo ga odješen. Jao. Znači nema šanse pored ovog lika, znači ovaj lik toliko zabada, to je nevjerovatno. Ovdje nema nikog. Ovdje nema nikog, idemo gore. Okej. Okej, ovdje je bio lane. Nice, 2 killa. Uzeo sam 2 killa. Nice, triple kill. Inače, ja mislim da je jako loše. Ok, uzeo sam još jedan kill. Odnosno što sam htio da pričam. Pošto vidim da je jako, mislim za mene je jako loše optimizirana igra. Zato što, ok, ovdje ima likova. Nice. Ok. Nice, ubio sam još jednog lika. Da vidimo skor. Drugi sam na listi. Ok, sad ću još malo biti prvi. Ok. Nema šanse, ovaj lik toliko kida. Inače, što sam htio da pričam, ova igrica je jako loše optimizirana koliko ja vidim. Znači, bukvalno, ja ovako jasno da igram u 60 FPS-a. Ali bukvalno ja CSGO, ja ne verujem da ova igrica je nešto bolja od CSGO-a. Ok, ubio sam 2 killa. Da li mogu treći? Ne mogu, ovaj lik mi je ukro treći kill, tako da nema veze. Znači, ja sada igram u 60 FPS-a, ali odnosno igram kad ne snijem u 60 FPS-a, ali kada snijem zato padne skoro za 20 FPS, znači kad od 60 minus 20 ja snijem u 40 FPS-a, što je jako retardirano. Tako da ljudi, evo kao vidite, izgubili smo ovaj game, znači hvala što ste gledali, ostavite like, share i subscribe, puno mi znači. Ćao!